Minister wa local government ninga shi government zebyanga omuyanga lyona Honorable Raphael Magezi tumwine hanuya twiragamba nawe aha kukoraje kwa PDM na noku enkoragana hagati ya government zebyanga na age program ya government agendere kurwana soboro ya parish development model. First of all twenda kukurusya abanyabushenyi munonga specifically ahabo kwakira je president kandi nomukoro ogwabaje ogwagira abantu bingi kandi ogwabantu bingi bareba nko gwaba successful nangwana n'abanyuganda bona akataro nyabushenyi mwenka bitu cyagenda kurundi munonga. Congratulations ninga shimukuruke omukoro. Ndi Vincent Mujuruzi turi mu studio mo kusashahina nabo echo kanya chire minister naumbanze mukurusye abo kubanka minister okuruga bushenyi nkamemba wa parliament okuruga igara west yabataye yise president yija umukoro gwatandikaje gwahenderaje. Honorable Raphael Magezi we bari kwija kuba nitwe a TV West inkwakira kandi kurusya ramusya abanyabiganda abari munonga umwami Mujuruzi nimbara musya mwena abatwina hati mu studio hamwe n'abarukureba programs za TV West shahezi mwe bari kuba nitwe kandi abanyabushenyi mukuruke okutayisa mukuru wihanga irizoba na munonga shakana nyumazo president atayire Rubirizi yatayira Shema yatayira Ibanda arukurambura abahinji abarisa abatungire esente za PDM hamwe n'abaryo mu nkore ya Foye Kamodo. So twatunga umukoro murungi munonga w'ikitinisa president yabaroho w'ikitinisa vice president watumwine w'ikitinisa prime minister ba minister bakuhika kamunana twatubine ba member of parliament binja ankole yona. So urwaryo rutaye rwa president tari bushenyi yonka konka omuri ankole. So irizoba urwaryo rukiko rwabebembeze leaders meeting na president nyesakari twatumwine umurale public rally harumwizi omurwampara. So mwe bari munonga abanyabushenyi okwakira owishinisa president na bebembezi bona kandi maranyango ekinyusi ningashi entuma yorutaya yoru ni PDM hata abantu bajimanya wagamba PDM tukwetaga kuza kusoborra mune nkora yentunguka ibyanga byitu namakagitu erukwe kwebemberwa owishinisa president kandi rukorerwa ahamuruka mwebari yabare munonga Honorable kandi nyenda kusima niyo yunareba TV West abako twine bingi byo kuganiraho mwabaziyogu kandi minister Honorable twine mu studio shaye jabo kugira ngo we minister wa government zebyanga omuyihanga nitureba ngo esente program eje ya parish development model eriyo negenda umwisho ahamuruka umbantu bona nitureba ngo of course terhaye na local government mwenu tuenda turebe oku obundi omukukora kwa program eji local government erukutahamu ningashi okubaho kwa local government okukurukuzunanizibwa okukoraje kwa program eji. Of course harabiro programs nyingi kuruga kare entandukwa emyoga bona bagare wealth creation nezindi konka turebeji esirenke yagira mane mingi abantu bino kuba kujigamba ho different rekutana ho nezenyuma. What is unique with this government program parish development model ekikujikora he mtano nezindi we bari Mujuruzi hati PDM parish development model koko kurizina ryayo turi hamuruka kandi kutugamba umuruka twinemeruka umutwaro gumwe bitano cyendaniye no muyanga ryona. So icyo gikora itari ya burijo no buhango bwayo abo kubano kireba ngo program erukuza aharaburumuruka umeruka yo no muyihanga umeruka umutwaro gumwe bitano cyendaniye na program nje kandi orukireba ngo ne sente zigirumo miliyoni 10 burumuruka watezamo umutwaro gumogwe oryo mu trillion ni billion 10 billion emwe ni miliyoni 10 ni sente nyingi kugamba trillion habe atakabiro program endisho
sente za government zo kuhika umuntu wa burijo hari umucyaro ahamuruka kandi zino ubwingi buti kandi n'ekigendererwa cyazo noreba ngo turi omukwimusya amakagona whereas program ezibezirumwe zindi ejine yeminyeto riane y'abashara bonka ejo rya abarisa konka PDM ne ya burumnya Uganda wen ekigendererwa no kugira ngo tutakasiga umunya Uganda inyuma umubyentunguka yitu entumwa ya PDM entumwa ningashi entuma ekyagati kinyusi cyayo n'entasi y'amaga president yashobora kurungi ngo hariho intanso hagati y'ekigambo entunguka development n'ekigambo obugiga wealth twena twetaga engudo nungi twetaga amashomero marungi twetaga amakamarungi twetaga mizi twetaga byona konka hagati aho hari ikikweta intasya yeka yawe nkeka so enyuma ho 2013 ebicure kankagana 8 ari 10 omu Uganda ebyamaka homestead bekabitine intasyo musente ekiri kumanyisa ngo byo gukora byona n'ibyo kuhinga n'ibyo kurisa n'ibyo kuyamba amaka uriyo no hinga ibyo kuza kurisa muka toyine ho cyo kushaziyeho kutwara umukatari gukora sente hati ituru kugambira urubaro rw'ekitongore ekibye byo kubara umuyanga kitwerekere ngo umuhendo go gushumire turi nko mu bicweka gati ya 3 na 9 so still abona amaka mingi kugira ngo amaka 3 arigana gari omukukorera okurya tugari mukukorera okutasya sente omushaho sente account yawe sente hasimu yawe icyo cyo kigenderwa cya PDM kandi nicyo kuzwarira omuroko government abo kuba local government niyo ministry eri kwishikira kimwe aha muntu wa burijo hari yacyaro niyo ministry eri kwatagana na chairman we cyaro tweta chairman LC1 nango mbicweke bimwe nibeta ba president bebyaro nareba nko twatwine rizoba yajya tukitinza president manyana nyenyu no buzunanizo hato mpira kagari nkine kandi karungi konka umwanya n'umuhango intambure ngomire hato nore wariyo nakugira ngo nayenda kunyweza enkora y'ibyo butegeki enkora y'ubuhereza bw'umurimo ya government ahacyaro so ministry eine umukozi wa government ari kuheruka yahansi tindu kugamba itwabe abibyo butegeki ningamba aba administration aba civil servant ntumweta parish chief ogwe ari mu local government kandi niwe ari kukurura PDM ekabongera kwagira program ya parish namazima bo kuba ubutwatandika PDM emyaka 3 hwiri tukatwine mu emyanye tuyijwize tunakugira ntwine umutwaro gumwe n'indijo tukatwine mu imyanya kakaga itine bemeruka abitweta bemeruka hatwe nonda kuza kuteka umunkora inkore ya PDM kandi mukama wayo ningashi ari kugirebera n'umwami wo muruka kandi atari yo hatunoza kugikorota so nicyo twabanize kugira ngo president tuyikirize tuyizuze imyanya y'igiyona twakikora omyeze mukaga tuyizuza imyanya yona hata yindi kugambira wano manyongo umuruka gwawe tugwine parish chief ongambire umanyise chief administrative officer wa district bakiteko mu service commission ingashe kitongore ekiri kuhise mirimo aha district bizuzo mwanyogo tushime ko tuyino muruka ogutarimo umwami wo muruka utweta parish chief ekindi abamyabo n'abacyarabo akasenta kutukubashashura tukongire aho kwa bamwe nibararo myanya itakurgo itari yo wabo nayitaga ayera pangisa kazo nayitaga ukora atambure kuhikayo nkace tukakumara konka kongirweyo enyuma ho babe batine nebyoma nkesimu yawe yo kureba yo kubasa kwata
ebirikukwata omuntu waburiijo kumanya bishi kutere twine amaka 300 omu rukogo n'amaka ngahi agari omu nkora egi inayakora eyita okukorera enda yonka utari kukorera okuguza ebintu katunga kashi nangahi ahubwo niyo target yitu otakaje tubagira ngo PDM ne yabona ahubwo nyendo mu rukagona gubonire omu ngudo omumizi ombyo kushoma ombya marwaro byona konka tumandize omuntu asiyama so tukugira ngo buri naza kutunga sente ezo nturonda ejo family ejeka iri omunsonga ejo so ntwetaga kumanyana bahi rero natwabahereza sente kumanya amazi kosa muta ntutunga reports ko rugomba parish chief abo batine byoma byo kubayambaho konkata yindi kugambira buri parish chief atungire tablet ningashi ka computer ko kukozesa kutunga kustoringa information ije kutunga mu bantu kana kuhereza report eruguru so nyoni yesima ukuba ejunior administration mekoro mu rumogo ejunior ministry erukunyoza government mu bantu ejunior ministry ine ba chairman RCC ejunior ministry ine ba council abategeki kandi yerimo n'abahereza mwe no gukoreba nka tugambe abahingisa extension workers agriculture officer n'aba district bariyo ministry y'ibya agriculture konka emirimo mbagitunga aha district kandi akubarebera mukama wabo ni chief administrative officer kandi chief administrative officer nito tukumpostinga yonka ministry ya local government so nindeba ngo kishikire okunywana sa PDM hamwe na ministry ya local government. Okay, yabare mnonga honorable minister utuyinaha mu studio umwabazi yogwe enshonga yiti yizoba kugira ngo president asibire mu Bushenyi kandi no manyariyo na transverse na tayaya na ramburi hangari yona arukurebe sente eziza parish development model program eriyo nekoreta ombanta hata iri nyumwe bazya barubirizi yargarubirizi yahendera ribanda hati yabarushenyi nyensha kaye naza rwampara ariyo natambura nko kwatuye nazo mbicuye kapitali mwe na bumwe ebihangeri Uganda nabico turebera abantu nibaho bujuruzi abantu basima abantu bagambe ibintu bingi honorable wabano ureba enyuma ho programs zitwagizere I tend to compare a bit konka ko kureba PDM yamare myaka 3 yonka abantu nibahereza testimonies kandi nabamwe bakutwara bakurambuza ushoti abo ero kutandika so many critics bakabantu bagira ngo kwato umuntu wamuha sente bizube kwa bizorira mission bingi mwaza kuziri bakujana ngo eleven beta wealth creation kabehereza incentives hata bakujya ngo nangwa nobwe kunorete bintu kabana byo abantu tindi kumanya how prepared you are as kureba ngo iyi program tiyahendera nkeze nyuma ho is time kasto kuchireba tugitandikire naba babire bakubangana sata batandike kucyetegereza ngo PDM ine mwentanso enyuma ho program ezindi ito government tukatugira ngo noyenda ko kubyara umwani tukugurira insigo y'umwani tuziteka arore tuzikuretera ubundi ushanga twakuretera izo tarukwenda ubundi ushanga ne beyi twazukureteraho itariyo ojota atinyenda kuri sembuzi bajyangwa kana kagazi kembuzaka tukaguzira imitwaro 9 konkati PDM numwegabire mwehereze bakwereza miliyoni yawe no yenda kurisa empuno yegurre empuno manyoti egitiyondo kwenda nyenderiya ko no yenda kurisa enkoko manyoriya nabasa kuguza akakoko ko wiki emwe osanga yakakuguza abeye higuru kandi katari quality yuko kubeno yenda so intano sompango no kugira ngo PDM government izireta umago kubagabira hati mu mwegabiri echa kabiri PDM yayongera mano kugira ngo tamwe kibaro tiburi kimwe ikira kuhereze ibyo buhingi ukarisa family yawe konko kashazeho ibintu biwatwara mu katari kuguza ukiya mu sente tamwe kibaro hati kore wareba program eyera hanu ya Bushenyi president nyumwe bazyo atayire umucyaro bakweta Desiranta mbire ndoho rubirizi umucyaro wa burijo takakwataga miliyoni emwe takagireba hoga arahariya n'umwami we namazima bakubizi n'abana babo babakurize konka hati yatunga miliyoni emwe
takushoma taine kitabo tokumurangwa ari umuryebi kongagambire president sebo nkatunga miliyoni emitwaro 2 zasigara account yanje nasigaze emitwaro 98 naguraho umwagagazo gw'empuno naguraho endizo empuno naguraho chachu nagura makoko nayombeke chuzu eza makoko n'emitwaro 15 nikitangaza ng'omuntu wa burijo mwesige ngwamujuroti kankushomeseho kake konka amana gateke mu nkoko amana gateke omubyenyaje amana gateke omuntu ezamate ezizo mubiju amana gateke ombejuma amana gateke ombyokurya nibikuza so tuboyekire emirimo eyiro kwasa kuteka mu miliyoni ejo ukatunga okuwayebisaho ukatunga esente ziguiza kushashuza roni sente za PDM kugira ngo nezabusha no roni noiza kushashura wire emyaka 2 kandi ukoreba ngo watungure kayawe ubwo mucyara Desiranta kwatubariremo nareba ngo miliyoni emwe yatungire 2023 omyaka 2 capital base ibintu byayina haka ariyo miliyoni mukaga kandi utamugire kumujya ngo note ko koresha note ko chikorota pana self drive confidence in the population trust in the people so ejenkora ya PDM imwe mujetegereze eyito kuzo misho kwera kusiga inyuma ntiza kuba niwe yita rubanja nabandi bona ayitugira abo kuba o ministry tutiremo okuchondoza twatunga case studies abantu abatungire miliyoni emwe nabangahi kandi kubazitungire bazikozesa bata hati omuchange cha ankole ejankole endo kugambire rizobo districts zitu zona tuinemu district na city emwe yambarara na municipalities nkina so ebyange ebyo ni 17 tungire billion 10 181 billion shillings. That's a lot of money. Kandi twashanga ngu ukuzisasura abashimeka mbazitunga ikikweta disbursement 95 to 100%. Actually generally 99%. So abantu bankole twashanga ngu esente zishikira muntu wa burijo PDM esente nizika muntu wa burijo tukabanza kuzibatera account mwatwere ndurungu abantu kambarira banka batire basimbirira ino hati esente niziza sumu y'umuntu umukaye ureba papa miliyoni emu kandi asohoza azikozesa nko kwari kwetaga so nyoni ngira ngu hati eyiturukuza no kwenza kuchondoza ko gitungire miliyoni emwe wagikozesa ota ko gitungire miliyoni emwe nice cyekozire umagara gawe aha family yawe yijuka ngu ebicweka 30 buri 10 sentezo mezo mbacyara konkorede twashanga ngo umuryankore ebicweka 5 na mukaga riga abacyara bazikozise twashanga iminyeto nabo bikabe ibicweka 30 rigana urede nibarumbe ibicweka 20 so abantu sente bazitungire kandi bariyo bazikozesa nibasima w'ikitenisa president kandi nyina maskongo eyiturukuza aboko no mwako gurukwije bigwesente miliyoni 100 burumuruko ogugundu kugambiramo avernina 25 hatu twabahire miliyoni 5 arigana so taza kusyo kwa mukaga burumuruka ngo gwine miliyoni 100 zo mwako ogu no gurukwizana miliyoni 100 na guriya ni miliyoni 100 samwe no mbugufu no hameza abanya Uganda ngo buri yomwe nayiza kwi eje nkora ntwenda ngo buri munya Uganda ahikwe tumukugira ngo twena naza kutunga miliyoni emwe konka no kugira ngo tureke kusiga inyuma abantu batayibitu atine konka no rangu nayenda kori nayenda mane nayitaga cyo kumusindika konka ibintu umusinduko mukafuna bamuyaho 10% wakireba ni cyane bakitwara bamukosa nenda gano ngo nyowe nkakuguzitaka kunu ya kitari cy'amazina so PDM noiza kushasura after 2 years myaka 2 kandi notamwa magoba ga ibicweka mukaga arigana icyo kumayisa ngo watwara miliyoni emwe mu myaka 2 noiza kushasura miliyoni emwe n'imtwari 12 icyo ncirema. That is fair. Very good. Wabare mnonga Oryaha TV West program yitu n'enshonga yizoba kandi enshonga yitu yizoba twagira umugisha twine minister wa government zebyanga omwihangeri ya Uganda Honorable Raphael Magezi
maybe to switching now to local government eyaro muje abo kuba PDM nikoragana konka hari yabandi abo gushedinga kuko be warebe nyuma abo tubetwine honorable kuzinanizwe shongezo PDM directly honorable sometime back local government bakagireba nka hariho byaba ranked as one of the abermusho mankuzi bwinji corruption no raba takujamagirira munonga tindi kumanya cyahindukire mu mukora nicyumanya ngo cya local government yonka obushomankuzi n'indwara yihanga ombitongore bingi tibya government byonka n'ibire bitongore bitari bya government ayingeriro ministry tushaziremo kugira ngo ombinte bitukuza kurwanisa n'obushomankuzi bw'esente z'umuhwe wa umushoro tugerezeho kutunga abakozi kandi twabatendeka kandi twabakuraterera supervision effective supervision omuntu areka kujya tubundi buryo tubakoza kumfa hona hari ya Kampala pana twine inspection team ya ministry kandi na structure yitkorwa ministry kuzo chief administrative officer kuzagomborora ine na political wing chairman C5 akubanjirwa RDC harimo n'abadiso ugumizamo n'abagiso hasi n'abapisono language structure n'impango konka kandi twongire kujinyweza twajyoreka ngo nitutekwa kukorera umuntu waburisho ekindi tutiremo ukongera mani ombi enkozese ya technology yabo kuba hati mishore nyuma yona nubwo akubumba tari umushobozi wo mukatari akayino umushoroza ayija esente ziringayi umwereze sente akuterera receipt otarukushimanya ngo kuriya ije receipt nabasa kuza umucyo byo mukuri mu Kampala areta akatabake dera kitaka government kagumeka izuye konkate cyo tishikuza guma kumuzamo hati bi enkora yona yo kusasura umushoro eriyo mbya teknolojia no bya kuba trade license no za kubezo mpaka na nkahi mtwereza code yawe no sasura urukoze sesimu ninga account yawe esente zo mu cyoma asimu yawe tunga confirmation ngo wasasura esente directly za account ya district so niye teka ngo yitukuzo myisho imbera neza konjya kubonera tukine mu ubuzibobu umubyange bimwe konka generally ni sima local government nabariyo nabahereza obuhereza kurunji kandi behire kureba ngo twahinduye angaritu yabare mnonga honorable minister kandi kigani cyito nkigumizamo okusashahina hati zabashaha ishatu necwe kamtukire tumuroka cye mnonga kiriya TV West omurama gwitu nugogu twatunga minister wa government zebyanga omwihanga rero tuganira ahanshonga ingirkwetorora hari yeco intunguka obuherezo mu bantu nebindi otarugaho katugarishano Okay, kuruka mjenzi witu atuye mukahumuro kache tukiriya TV West mu nshonga yizo bayo mwabazi yo gutwagira mu gishago kuvugana honorable minister Raphael Magezi kandi hona or member wa parliament abwigara West ayabireho member wa parliament former member wa parliament konga no minister wa government zebyanga now ishitiriyo tugamba ho no buherezo kuba kwasa kongera kukabanda ako twareba enkoragana ya local government na parish development model already twashanga ngo akakwata kubyine niko kayambere na success y'igiti kureba muri turiyo tureba challenges zimwe harizo ezitwiro mu local government mwe harizo corruption honore twinemeshonga ya understaffing munonga wazo munonga district services zabireho mbona ujushanga kera ya katugambe ishobekwe n'abakozi nkigana nka hafu ejo nari nyesidan challenge abo kuba finally it affects services umwanya arontebekana sachi yo kugira ngo bo district yatunga abakozi abeshemekwe ako azo marwaro no changa ngushangirwa ari yakwe n'abakozi 25 iki n'abakozi nka 8 and that is everywhere neshonga nkibiri enshonga yo kubanza eri external to local government ekikumaisa ngo really tia tokujuvuna na local government ongeshonga endize yakabiri ne yitu ino kurangu twakora kambanze
ne yaheru inyuma ho local government district tukatuzemerizeho okukora recruitment okutasyamu abakozi abasi abo kuba government yakasharamu kutamu kubara kumanya bishitwina abakozi bangahe bishi wage bill ne sente zingahe batamu kwenda ngo buri mukozi ari on post amanywe details zona twazitunga habamu okubara kwa auditor general. So wirobo Ministry of Public Service ikemereza districts kora recruitment cyaturetera twagira imyanya mingi etijizibwe nangwa nkokoreba nkomakuguyire esente nyamwingi zikagaruka mu treasury abo kuba abakozi abazakubensa shuri mishara bakabatahirwe mirimo konkati district zikirizibwe kandi bamanya process y'ibashime ko mbakora ukurango batasyamu abakozi cyurukurigera umu limit y'umushara eri kubahebwa Ministry of Finance hamwe na Public Service enshonge ejo ne kwatagana n'ebyesinto mu ihanga tukabentu yenda bashumesa bona abashaho bona embazi burahamwe yona buri kintu cyona nko kuchaka kubikira konka tuzagumza muntu Tereza nko kwa esente zihanga revenue eruzuru kweyongera mu budget konka twine shonge ndizo ya kabiri eyitu eyo mundu ya local government ndio mu district ezumwe ntuturaho kutasyamo abakozi kandi ubundi twine ne sente n'imyanya iriho ahabwa abo kwetaga kongera kuboneza umurimo gwa District Service Commission kanchetendio ntine district twetaga kongera kunywezamo no kuboneza umurimo gwa District Service Commission nguno yendo umurimo guruho ogushemerire bihandiko byo biruho konka tukiriyo muri kigoye wezinge tukiriyo murindaho nango bundo shanga naya gutunga taryogo ya gushemerire ejenshonga ne yitunka local government tujumanya konka nabo waza kucyondoza kureba yiturigire nayitwahika turiyo mu kugicendeza abo kuba kigereze kureba ngo buri district eine a functional District Service Commission ikiro kora kandi tukwende byo kubizwanzi hamwe na politics ngo nyowe nantatungira umwana wanje na orayize kundondera karura kanje tinkumutashyo mu rumo gwa local government a level rejo ebindi nkebe turiyo tugeze kukiyama no kukirwanasa turiyo tugeze kureba ngo nkoko nagamba ibyentasya ya local government muntu byiha muri receipt no byakuba recruitment no kutasya abakozi mu local government ntucyongera kucyendeza in terms of interface, human interface. Nyowe arikwenda murumo ni wari kuguhereza tushimiye kuba tarukura kakuhikana munonga tuti icyo ntikikora twine system y'ituriyo ntubaga ya e-recruitment cyo kumayisa ngo tukoze ibyome bya electronics digitization of our recruitment ngo nyowe arikwenda murumo nimbasa gushaba ntiziro mu office yawe aho kuba umurumo tugwawe nko muntu so iyo kiteka ha computer mbini nkimanya ontereho code yanje ngushabe nteho papura byanje no byakuba kugira ngo waza shortlist tikwetaga kuba kikozerwe umuntu uri kumanyana nawe nango no byakuba kushitamira ikiba kweta interview ibibuzo ibyo yino kushitamira kwicarwa kutunga umurumo umuntu rero ho turukwetaga kushitamo mishoga kakiko hapana noine computer yawe uyu nogirebera yawo bakuhereza ikibuzo cyo kubanza bakuteraho ansa ugitaho ansa igenda bakuhereza ikindi cya kabiri ukirabamo utaho ansa yacyo ansa igenda izo mbyoma babayo bakebera turukumanyana yacyo buza tukumanyana riyo nakibera icyo rukumanyisa ngo uriyo benote katiko tinibasa kumureza kasente amperezo murumo ninga bagurinzereho umwana wanje abanza atunge degree icyo cyukwiza gukora so ituru kuzo misho batayibanje mutwese genza gumiza mututereze inkora yiti ya local government abakozi barukumara konka nindeba tweyongerayo turigiro mu 40% wazo mu 60% aturiyo ntugambe biciye kankanshanju na 5 na 8 aruburu 10 so twine twasa kubiza bona abo kuba umushara tutugwina abo kwa nesente tuzukumara konka
nindeba ngo turiyo tuyongera kuboneza ubuherezo. So the challenges are financial. It is mainly budget issue. Kunkana na inefficiency yitu at local government level, which we must address. Yes, yabari honorable kandi kwa administration ngeje. Twineri maybe ndizo shonga yevuga ebyahanjirweho azabikaturetera excitement among which twine mukambara site nangwana nezindi za football. Na burukira kunkwa n'umugamba ahakibuga okucyabe kireje myaka no kukira kushangwa. No shanga atahindukire ucyango hata abantu bagena ngo where is the difference between a municipality and a city? Eshonga garka center. So turi kumanya ububindi bukwiza kuterero kashanga ekibuga kibabatize city. Abuko umwana akakurwa munasa yazo mu primary nagira ibyahinduka uniform nehinduka nebindi. But this time turebe imbere ya gumero the same twasigaza amazina. Nga tinku kirazana niyo completely. Hati ntichora kwenda kugerana se bintu kandi ubundi bitarukushana. Okwata city n'ekibuga cyangu kuruga nakatanda kakari ekitweta town board akabuga kace nangwa tukahereza na town clerk ukayamba kukora plan yako then kachukura eba town council kuruga town council urugo ruhango ruba municipal ndira haturonzere mu municipal impango zahinduka city urugo ruhango konkati twirene ya city emwe ya Kampala kumara imyaka ejiyona hata abantu mbatekateka nkuturetandikire city ya Mbarara, city ya Masaka, city ya Fort Portal esheme kuberinga city ya Kampala kanda turi ucuriyo no gamba norangu nchitwara kire nyowe nkari hagati yo mu rumogo ni nkwerezo bwa mushinja ngo city zeza ahitwa zitandikire umwaka gw'2020 umyaka 5 erabireho habiriho rutambo ruhango munonga ruhango icyo kurabiraho nyine umunyano wanje akanaza gura poroti aho acishaye icyenyonyi ari Mbarara bakabikirizina na mutayi wo kuza kumuguza itaka tinkazo mu mazina gabo konkizo barutwaje kirangira ngo yabasite hawiro wiki makaza kushashora mutayi yaje atuborisike ateriye bire municipal hatwayizo musite kashimicha borishire yirinda hukachi na waza kureba ebeyi y'amatako kwiri hati waza kureba city zo kuzitambwira kuzukuzire within only 4-5 years it is phenomenal nikitangaza abwenji abokuba icyo kubanza tubahire abakozi abakuku city engineer city clerk town clerk wa city cyo cyumwe na town clerk wa municipal bari yarurengo rundi nabakugo kuciraho so abakozi aba tukaba cenguza twatamu structures insya zikatururaho bwire konkati nindeba ngo zona hati city zone zituruko rigamba zine service commission zazo zina abakozi bazo kandi n'ubuhereza n'ubuhindukaho icya kabiri city zitweze tuzitiremu enkora ya planning abo kuba twotine plan ikivuga ncyakari nkiza kushobera mutayi wanje so kandi plan ya city tiyo plan ya municipality tiyo plan ya town council ibintu nibihinduka na zari Mbarara urebe imyanya emwe iyi city gizirengwa aho rugodo no rukuza kuraba hariya nto tukuza kuta za factory zitu kimanyisa ngo eyituru kuzo misho entunguka yebivuga niza kugendera arti murengo gwa plan which is quite good na nchitwara kiri utakaje plan koreba gikozere mwaka kugwire hati ni buri kimwe kimwe kuba kiri mu buteka bwacyo ibintu kashanga imwe byabire bitari byo so kubitereza ngiza kutwara hakiri icyakashatu tutiremo amani in city infrastructure eshuru kumanyisa ngo obuhereza bw'ebintu bigumire nkengudo nkamashanyarazi amatara g'ekiro n'ibindi byona biliyoni bihinduka hati tamburo irokoze mu rubuga rwa
rwaguru even Mbarara here igi project ya Usimid egiro mu kivuga kitu okuba kozire ngudo kutamuna walkways y'abantu webijara kubasa kutamburira batagire kumusinduka ngo yazo mu rugudo kutamu amatara geciro noreba ngo ivuga nibwiyongera kurera yes kandi cyo kiretire ne buge binde twabire tutandikire konka bitaka giro mu nkora nka kabali nka moroto already they are demanding natungire petition kuruga kabali abagurusi n'abakikuru bakabari bashitamire bandikiraho ikintu sa president bagombya ngo tuyikireze urubuga rwitu rwa kabali city rutandike abo kuba barebera ikintu cy'ukurugamo imirimo factories n'ibindi bene bikuzo mu bibwe campaign na neke ninde ba cities zitu zona za kugira ekitweta city expo omukwezo ko kwaka shatu ningo kwakana tuiza kubamanyisa abo kuba nshabire nti evuga byitu byoni 10 ebyatandikire ninyenda muze kuwereka abanya Uganda nike kibiriho so nkiza kubambarara kucyora ivuga byona bamarenka wiki yona bari koreka kutindikire kivuga twatunga amagombaraga muga twegitaho habireho ki impinduke bireho muri yebyo no kore kitweta partnerships ningashi emikago ivuga byitu bikozire emikago nevuge bindi umahanga gandi nabibyonka binemu enkora yabo ya city mayors ekwebemberwa meya w'urubuga rwa Hoima mbashitama bayikezana bareba yuko kikozorota kiriya kiyo kikozorota no kimanya ngo buro kivuga cyona hati tutiremo obutari busya ministry yitu obutari obu hamwe tubukakozere igihe nko kuturu kucenda konkari yari wazankambali okariba Mbarara ati nka wikeri kujense mekwa nizo tuzo mu katare ka Jinja irokore barua akatare kongera kureta mu ikitweta trade order tokubasa kwijwa umurubuga rwa Mbarara ngo kwanonda kuguze mineke ukasanga ukajara mu rugudo apana mbiza kuvuza ngo ugenda mpora hanuya hati ayiwashika umutawunu kanso yiwanyu warga yiwarga mu cyaro hato ryo mu city emineke jintu jigurizo mu katare kari kandi area level number 3 abo kwa level number 4 ni yengoyi ikikwesa nk'umuntu wanoza gura ikintu mu katari urukwenda kugura iby'inyanza ureke kutemba amadarafu utitano kandi bishimye ko bari level yo kubanza so niyo ninyenda kusima abashubuzi bitu ninyenda kusima abakubizi bitu ba local government cities are changing and they are changing very fast okwiyaho ngo abantu nibenda barebe ikintu cyona Mbarara umurundo gumwe ebe Kampala konkato no yakuba Mbarara kuza kwikaga harwe kuza kwetorora kakobo kwenyuma yona noreba ngo nebizimbe bigimukireyo nibyo mutindo gundi nengo rezo tukozire nezo mutindo gundi nangwana na ebe yamazu kugura ninga kupangisa kale bigira handi institutions tuliyonse zeta abo kwantuye nangu tubahereze kugira ngo agana amashomero agana amakanisa ziriya factories tureke kweshanga ngo ubwanyensia ikiyungu cyawe nikirebana na latrine yanje abo kushanga ngo ibugana bikura bitine plan bitine ubutegetsi bushikire icyamuheru no kutamu amani umutegetsi political leadership governance of our cities hatwari banka obwebembeze bw'umwami Kachebezi governance wareba kwa kushtamaka tesa na councilors be ukareba minutes zabo ukareba kwa kushtamana ba meya batahibe ukareba kwa kufayo kwi nimanya utangambira byo rutindo rwa Kateti akasente tukarukumara ingeri yo mu rumogo eyito ibe guri nayigwa hikanaki abantu bakamazurwe konka ayareba umushana hati akamaro ubwire nabasa kwibwa ngo abira ryo mwirimo nimwazi we are moving okay yabana mnonga aho narebo kandi nyendana no kusimiwe nko muntu wena wareba program meji Gumira TV West followinga batayisa honorable wa minister wa government zebyanga niyo tweta local government Raphael Magezi tumwinaha kandi minister maybe nakire kagenda turiyo tuhendera kirakagambo kwasi gira abagumene batureba mu program age niyo yabiri yeshonga yitunkuru n'umwabazi yogo eyen program nungi yes
nyenda kusima ba TV West okureba ngo numufayo okwika hano ya Bushenyi kugira tukatuze kurebe cyaba Bushenyi kutayayisa ankole yona bebembezi baramwe no kitinisa president omunkora ya PDM nchitwese kitinisa hata abantu bambaza kubicenga bata nyenda kusima kitinisa president ibyatuhire ubujunanzo bwo buyampire isente zatuhire kwereza abantu turiyo tukikora president kandi ukuranga umukuru wihanga natambara kuhika muntu wabo rijo omucyaro kuriya narebe imirimo ya government okwere kutambara. That is extreme good leadership. Nyenda kubashaba abanya-Uganda ituru kuzo mission mureke terezi ihanga ryitu hati ibibwana bubuze bya corruption really utungire sente zo korora good oyine sente zo korora tindo waziri yakongo mukasheshe n'urwo rutindo rumwe rwo kuza kurabaho no isa kuvuna no kwehena mureke tureke kwehena tukori ihanga ryitu nyoni nyicereza ngo local government no musinge gugumere kandi umukuru umukutereza ihanga ryitu ya Uganda nisima president yabawe kungwaso murumogu nisima bundu korora nabo ministry permanent secretary wanje minister wanje minister of state hamwe na no local government ba chairman bitu ba LC5 ba meya bitu ba councillors chairman LC3 twine n'abantu bakuru abundu kutamu kitinza cyango chairman LC1 nanta kwine chairman LC1 ni mantare minister uko ni minister wa local government kandi tukubasa kutereza ihanga twatine ba LC1 cyokoreba na president yarukuza takugamba LC1 atamwikiriza atabandize yagira tu excellence hano yaharije abana abantu gabo bagambire so local government let's proceed ekitukireho no buherezo mbantu service delivery mabare mnonga mukama bakumbe yabare mnonga honorable minister Raphael Magezi okutobwire na tukabasaganira hona nabantu mu ihanga riyo no kurengaho uko abantu barebera na heru kandi eco twakisima abo kwa cyabankitagisa na mnonga having hosted the president today kandi njimanyisa ngo byo gukora n'ubigendera cyumuhansi bikaha cyaro so nabwo eco naco nichango nyenda kusima owabanareba program age kurwo twatandika okusia hati kandi mutwikirize tugenderaho bitu twaba twine program yeshonga yizoba itwakorera mu Bushenyi aho twatayisa minister wa government y'Ibyanga murare kurunji mukama bari. Thank you.